Çay mına жол жоқ. Kız yiyor. Mına bugün 30 iyul. Mınakey, arjағы temir жол. Урап атат, ар жақтан темир жолдың асты урап атат. Мынакей. Мечіт. Мынакей мечіт. Қырғылаш емде деген топырақ су беріп атат. Mınakey жол. Елдер, пробка. Mına ayba. Bunday toğulu da taşlar jarlar qarach. Mına bolmaşdan basıp kaldı. Qarach mına bolmaşdan. Mına toğulu da. Abi adam yapılmaz. Qarach dediler. O taş dumar ağıp düştü bu toğudan. Jardan. Qarach. Ya büt maçtan var gel atat kaydı artka. Qarаңыз. Жол жабылып қалды boğum takırla. Baylan. Qaratça boğumdu. İki kaptandı kaptapta turmay. Yok. Ulan gelip üyretti de tek qaraç. Gölge oratqamız da qaraç göl. Qaraç böyle sunu qaraç aqıp atqanda. Boğumdu жолу. Невозможно. Aynen. Çıqalağımız var, қазір бұл бар. Bütse kum üyretti de жолға. Qarachım onu, bilin. Boğumdu qaптап қалды. Qaç жолdu. Maçtan deyip kepter qaldı. Boğumdu жол. Babay. Çıkmay қалдық. Артқа емес, астыға емес. Урматтуу Нуржигит Кайдырбекович, өлкөнүн президенти ачык колдоп атат. Кабинет министрдин төрагасы мен ачык колдоп атам. Сайттарды сатып алып bir-birine 100 000, 200 000 сомго сатып атат. Аны көрбөйбүз. Бизде тегерегибизде кошуналарыбыздан бир гана астыга кете турган мүмкүнчүлүгүбүз бар, бул туризм да. Туризм көп тармактуу болуш керек, ошонун ичинде игорный деятельность дагы болуш керек экен да. Мына биздин ЕАЭС өлкөлөрүнүн арасында Белоруссияда, Россияда, Казакстанда, Арменияда дагы иштеп атат. Эрбекович, siz 2-3 окууда өзгөчө кырдаал акыбалда айрым мыйзамдарды 3 окууда кабыл алсын деген норма бар, туура айтып атасыңар. Бирок амнистия, игорный бизнес кандай ковидке тиешеси бар? Мен түшүнбөй атам аны. Өзгөчө акыбалга кандай тиешеси бар? Мен түшүнөм, эгерде Акылбек Үсөнбекович мына бюджеттин мына жерде булагы бар экен, мына азыр кабыл алсак эртең акча толот десе, мен колдоп берет элем. Бирок оюн зоокду ишке ашырыш үчүн 1 жылдан ашык убакыт кетет да. Куруш керек аны, ачыш керек, иштетиш керек, андан кийин пайда көрүш керек. Чрезвычайная ситуация у нас еще не отменена. Соответственно, был принят антикризисный план правительства по стабилизации экономической ситуации. Но вы же полгода говорите, что мы прекрасно живем, бюджет зашкаливает же. Какая стабилизация? Бюджет зашкаливает, зарплату повышаем каждый месяц. Ушу игорный деятельностьтен дагы 1 миллиардтан 2 миллиард сомго чейин алабыз деген расчетторубуз менен сиздерге келип атабыз. Эртерээк колдоп бере турган болсоңуздар, эртерээк ала баштайбыз.